Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih nak aku sehat ke. Gue cerahan deh sonso, ame tau kasih dipaidin ke bineta. Ngarun tuh toka masuk mentu aku. Mage? Kita baru kula ada panang kali ngamak sedang kai kak bantu bel mat telepon. Dulu ini gitu dulu nah. Dia bisa makan tegi udah kemana ajiku rodo. Halo. Teki udah sedang tuh. Oh, arodo dewan batakal ki dua pomnya, parwiri lelengnya. Yo, atau dua kali dua pong itu, gati-gati kuna. Iya. Oke, aja nak plena. Hei, iga situ tak balik telepon. Anggo temanuk kelekku. Enak sejanji kau kali ingat. Deh pak lo, engkau menuk kelen lo, balu ini, arung kau tahu cari lo nali. Kita ngomong. Ah, wedi teh tu mana nak tutu kesini pada ini. Atamat aku di lalu pak dia urus sam kerodin menuk kele iko. Anak subaja mami kau sesakeng, dia ami sejam lengir bawang. Macam orang ketuaan ini, lo kadi. Liwat tuh, ruangan roto batong kami tinggal sini. Wopo pondo iko salma di. Pak namo manukala lo na urus ulakan mu iko mana tolo murus yui. Namo lo kemapa bite. Di mak jenata tau limu urusan rumah tanggaku. Pak setiap mapangewak dan sosokku pasti ikut campur terus ki. Dewi setong ini tu agi lo tak kasih na. Dewi urus rumah tangga mundo. Ne iko liwat amat toko. Apa namo matuk pirin namo balik rako mempuru mana liwat amat toko apa kan puru. Liwat amat toko jasi pak mau manca jibine. Atau idi mana tani timuta gara-gara manis lade ki mana nak. Lebih mekar apa kena kali. Wah. Dulu. Tapi awas Cina aku pertama kak si runtu. Agar lupa. Oh pantu di. Semegati jatuh cinta. Aku asup pantuna. Maka dekat baca nak. Bo pepaya batang padi. Sudah lama mikir menunggu dek. Cocok nih. Bo pepaya batang padi. Sudah lama mikir menunggu dek. Ditambah cahaya kira-kira roh. Bo padi. Bo pepaya batang padi. Sudah lama mikir menunggu dek. Bener roh. Tapi baru kali kia. Ini kepang. Makanya kali kedua pong. Gue kasih itu. Iya. Kagak sih kak. Punak kue itu udah mata aja. Bangsa tuh tak beda tanya se. Hawana cinta ya. Ini maka tuh dipakai. Oh, kan itu Dek. Buah papaya batang padi. Terus? Sudah lama kita menunggu. Ada nyamuk makan babi. Terus? Dari tadi. Buah papaya tergantung dua. Maksudnya? Biji anuku dua. Ada sosok. Rumput gatal, daun pepaya. Terus apa? Kita gatal deh. Burung walet terbang. Terus? Kenapa enggak mau disentuh? Boleh? Boleh? Kira lo kuda sansang. Dekat makelong. Masih makelong. Sakia. Benari gunung. Merpati. Sakia. Asra aku. Renafi.
Di Makassar loh. Gombala senar di. Ah, gombala mematikan. Jadi ceko. Mati. Kupu-kupu digigit laba-laba. Sonso setan. Bukan nih. Usarase! Ceko boleh nak. Hei, aboko ko. Mereka macam mana lele? Mereka pernah mana lele? Cuma makan purko na romo bawi. Pak tu mau pecah-pecah. Teko boleh saras pedaka saya nih. Teko boleh. Koro maji di pole kalian remano koro di dereta. Lo kalian reno di pide jaji pampalas. Normaga. Dia lendruk makalo kan malak kaju. Di sini kapung kaju dalam lipo ega. Kaju dalam lipo ega. Imonro ko. Tama ko lo kami di tama ko. Tama ko. Jangan mana mana pak runa na ero. Higir pole. Jalalo makan mana tuku ko pole neri seruntu jalalo. Mati kak tuh. Mati kak. Kan lo dari. Jadi aja sampai di. Sonsong nama aku. Lah somu. Sosok kenalan ke sonsong. Deh lo kenal ya lo kalau ke daerah mana pak itu zaman selaramu? Selaraku Pak Haji. Boleh kak mata dong kalau kurui. Lupa kama madu kak dibenrangi. Curiga kayak sedih. Saras lo tuh jamun selarana. Nak sonsong lo tuh jamun. Curiga mata nih aja ya. Terbodoh dia tuh kesina. Terbodoh dia tuh. Weh, pala pasadinga soy magro me deni lobosi. Weh, tapi kalau lobosi manyo nyak mana sila lang eh. Weh, majam man sila le. Weh, unga kalikiku. Wala no na. Tala na. Wajar apa? Wala no na. Ala na. Weh, jarapa pa makal amay. Yo pala wala no ba wache di na. Wala no matu pipole pa mabuluk baro le pa malasiko. Subsidy! Oh, samseni lo komite barang. Digado iko. Oh, jano pala ko digado inu. Deh pa iko samseni ditutu kadang kelinga do imu ko der komite barang. Deh pa bana belana ji sompa. Assalamualaikum, Pak Ngaji. Maga si konarti. Ega maji ku no dere. Lo semaga tuh. Kado imu ko 20. Ya, lo semaga do 20. Indra cipo-cipo na jinnu. Nah, beli apa sih ngana tentu ya masih cipo maji ku minreng. Iyo. Di maga pala itu he. Apa jam mana wucumu? Gambar mu he si jamu-jamu. Menengka. Ini tampil dulu mah. Keluar pidaku. Nanti. Meh, lalat. Aja dah lau tutu tengok eh. Lupa lupa pula suka tuh dulu. Meh, lalat. Meh, sudah per. Loh, minta barang. Ah, jangan apa dulu beramu tuh. Nah, kasih jenapa? Ini nanti waktu di ku ke Magasi ko mo tari. Kalau sering tukar deh sonsong. Agasi malo et sonsong mo emer sirunto. Ini pan telepon iki. Ini kung kalaki mo naluwa ngura isong sot to. Rika, kamu pernah kelingan lah tuh masku. Ini luwa ngura isong sot to. Pertokan eres tike sirunto. Nakatani jariku. Sebetulnya itu guru sonsong. Iyo pa puji-puji pak maganteng. Masa tuh. Nah, tengah yang tuh. Kau dua kali kia. Bukan mainan. Hei, jadi dito na kenda ko wi. Ini berapa betul kau tuh ditak nih. Jadi pak itu mangura-ngura. Dia tuh pernah nuka. Cuma jamu-jamu tuh kalian masalah wakil kita rodo. Tapi yang mesti aku kesini tuh aku palu hati yang gelon dia. Hei, percuma magalo tomato ay. Kalau laki dia magalo, alo dia agay. Natanya tomato tak lo suraki lah kaita. Tengok tuh masa itu narti tapi ya lo kak lari tega. Emak aku pertuani malakai. Wih, kesini mah he. Sampai aku di matupi. Urun sa para ke song putera ko. He, jangan kepala ko dolo di belah salma. Bukan ada dolo moli samsiani. Oli silonga kalau ke belah salma. Samsiani! Oh, Samsiani! Magis ko narti. Gosip-gosip baru. Wih, lu amat tau pentingnya di cicangnya. Lo kan makati pidako. Iyo, ceritakan agak kinarti. Hei, Saras, pur di jamu di songsong. Kalau pula ada mulai mabel sih kapati mulai ye. Hei, mana kemasuk kama beli na Saras pidaka si lolone puleku ke rumah singa. Eli barang. Jadi maga nih pilih ro. Aku bisa capun itu mbak mas. Dia ni bisa ni. Mau lo kalau kesih sakit pilih tuh kabinnya. Ya, cocok ni pa yang mentunya ulet pangang. Ora, palo kimapa si jago lo kan main. Si jago matanya awak dia na. Salma. Oh, Salma. Ini guys, Salma. Ajir Hana. Mau pakai papan repot din sosok sedia sesak sosok di bati-batingan. Iga ro. Ya.
Ya narti. Ya samsiani. Untuk po samu ya na bawang. Tiga na wek tu samsiana to narti. De son purna jamu saras. Manaki ko misalnya lo pidang ni apa ya pidang saras. Sidane le. Aga maksud na samsiani ro, igara jamu de sosongku. Yo taja nih. Yo piko cerana ison paling ngeleng nge saras kurdoana kalikie. Manaki ko maten ya lo pidang ni ro. Tega sebenarnya apa sila tu? Isamsaannya tuh ikut narti. Iya apa yang ceritanya Sarah? Nelepak kak. Daripada upidaku tuh daripada nalele na kololo tuh wede. Niyan purto na kololo lakay mo. Namun sebenarnya daripada kan arti, tetap isa kedua lakaiku. Iya kasi maka tuh mesti nyawa aku mi. Tetapi lo dia agak ini son apa ke rumah kedona. Maga sih ko Salma, maga sih ko kasi. Araw kali yung cerita na mo, polis na jamu saras jawana bata kaliki. Wasa maga samsian Ini ya pangajiro hana. Ai he lo alas mapa sila tulat tu. Den lo aci calo mapa tulet tu na piasa na. Eh lo kamaya heka aja dulu malah. Kalau kedro. Mau kemana-mana aja. Kasih di pangajiro hana ka jut. Jadi sana menang suka juta. Jamal lu pada lung rake ka jumu deh. Iya pangaji. Ya biar lo rasa kak sayur beningi. Lebih baik mak dek kapal ko dibolai. Mundur aku di tengah betu aku. Pesan dia takat nuku moto aku. Tadi pakai hatiku kenapa terus disonsok. Lebih baik merdeka. Lo yang sedih pedih banget ikut nataro ajir hana na lepak. Ya maka tuh sama aku sedih lo pilih na taro. Iya, iku maka tempat madung-udung untuk keluar telesin macurita. Kali ini tuh lupa dipilih tuh kabanu magalo nulile lepak ki. Wah, tanya maka daji rohana lo dianu ison matoh liwa ngure na. Yo mi mga naan tuh pakalolo namu hindi na kalolo to nalepak to ni mana. Sandanya ya bini ni sonsong miten yung salay. Per pambi sa lemah dan sa lalakay na. Harus halmah ya lo tuh mede. Hindi ko pa panaliit na, ni barabaran na. Iya roh ya, kasi. Te kololok ka. Penyerusamu. Siya pa. Pantas ulit kelolo ay lakin na. Pak na mulo chow dia lo. Buat tunggu kampung ama baju. Makalo-kalo tengah warna na. Kata apa tuh samse ni? Ayo ke cerita di kapur-puran na. Nanya cerita ko, tanya cerita ko. Jadi dua emak ko tuh, gara-gara kumano ko sarang. Ini binaiku dia tak ganda turun tuh. Dia binaiku lah be. Kibini em kan ulah ngure. Cerita sengenge. Usah diwale no tu. Pawal semak lolo. Salma. Lolo ka. Mulkati ko tase. Mereka mau. Magi mo kalolo saras ikut recio. Mana kesar lu suka lolo. Lepes. Beh, hebat apa tuh? Tadi ngaji lo kayak di, Pak Dede cocok dikata aku bahagia. Hei, Sansam. Iku lu amat ngureu. Iku mah ketok. Maga kak iya, iku maka teto. Iya ya maka tetapi kuliah misal pas senang-senang, ono kok ketudu. Samce ni dan cocok ko diwalat bagiku ya. Sam. Terus kemagi ko. Terima kasih di purniwal to aku. Magalon arti? Wag lolo ko to nakati mal bagimu. Kalau mal bagiku. Wih, masih nyawa aku minta ke desonso. Ya sudah pertokaan lepak mak ni, tolong mal bagiku. Itu dia kada desonso ngajak liwak nguretmu. Main tadi sini, masih nyawa aku minta ke sini. Mereka selepak-lepak itu urusan saya, mereka selepak-lepak tapi kerodo. Mana tu mau dikelol di songsong. Iya di kalau saras. Saras. Wah, mana betul saya kak. Wih, tapi apa dia bisa sosok tu boleh. Macam mana lain mana tu gue dan. Oh sarase, teko sarasa suku mina. Lu atau siri ku mereka pakai kan sarase teko dah. Ada memang kau punggung ni ke saras. Agak memang malah lo kesini mereka tu sosok ame peremi ko ketudu. Wah, pang batu sedih pedih ku mereka sosok lo ke dari seruntu. Ni sosok pengura.